ibihe byiza rero abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, mugire ibihe byiza, mukomeze mugire uwa kabiri mwiza ku itariki 16. Ejo tuzaturi ku itariki 17, murumva ko umwaka tuwurangije. Reka mbifurize kugira impagarike n'ubugingo. Ndaje rero kugira ngo tuze kuganira mbahereza amakuru agezweho muri aka kanya. Avansi mazama 23 muri territoire ya Rubero, avansi mazama 23 muri territoire ya Warikare, avansi mazama 23 muri territoire ya Fizi ndetse na territoire ya Virwara. Imirwano n'ubundi ikomeje kubera hariya mu misozi miremire za Murenge, uburyo abasirikari b'Abarundi bakomeje guhunga bari guca hariya muri Tanzania. Turaza tubirebere hamwe, turebere hamwe n'ibindi bijyanye n'umutekano, ndetse tuze no kongera kugaruka kuri cya kibazo abantu bakomeje kwibaza ari benshi, eske cyangwa mama 23 iraza kuva koko muri Uvira. Ndaje byose ngo tubigarukeho, tubive imuzi n'imuzingo. Nkuko twabivuzeho n'ubundi mu minsi yatambutse manza ari umunsi w'ejo, haje kugaragara igisirikare cya mama 23 cyakoze renforcement yaba ku bikoresho ndetse no ku basirikari hariya mu mujyi wa Kipese, ndetse abasirikari ba FARDC nkuko mubizi batangira guhunga bari kuva hariya muri centre ya Rubero. Amakuru aturuka ku mboni z'Intare Official ndetse n'amakuru aturuka ku mboni za Kivu Iwacu Info aratubwira ko igisirikari cya FARDC bafatanyije na Wazalendo bari hariya muri centre ya Rubero centre, kanongera mbigarukiye Rubero centre, bari gufunga ibyangushye, imiryango yabo ikaba ikomeje kuva hariya muri centre, ndetse n'imbunda bakaba bari kuzohereza imbere, nako inyuma, buriya ni inyuma kuko nyeda hita imbere se cyangwa ni inyuma yabo, kuko bari gusubira inyuma ntabwo bari kuza imbere. Ariko mu ruhande navuga ngo nge ndimo hano mu mujyi wa Goma, buriya ni imbere, ko bari gusubira inyuma, ntabwo bari kuza imbere, nuko bari kwerekera muri Butembo. Icyaje kubatera ubwoba rero nuko mama 23 biturutse ku mirwano yari ikaze M23 yakoreye kuva ahangaha kuva Katogota, iva Katogota mama 23 irazamuka igera hariya za Ruvungi. Ariko turaza ndabona ko hari n'indi nzira, iyo nzira nayo wenda ndaza kuyivugaho. Mbona mama 23 mama 23 igeze kubabwira, ndababwira ati ushobora kuza mugasanga ya nkuru cyangwa rya tangazo bavuga ryasohoye na mama 23 ari fake news. Ririya namaze kubabwira ko Intare za Saramwe zitasava muri Uvira, ndaza kubivugaho, ndabizi ko byihutirwa. Ariko reka tumande navuga ahangaha muri Rubero uko byitwaye. Muri Rubero rero bakomeje gukora avancement, mama 23 ziranforce hariya za Kipese ndetse n'ibifaro. Munabizi uko Kinshasa batanze ibifaro babehereza M23 byinshi, babahereza char de combat na autobrende nyinshi ndetse n'imodoka nyinshi nkuko mubyibonera, ndetse ndahamya nashidikanya ko abaturage bari muri Uvira byo bamaze kubibona. Nukuvuga ngo ubu ngubu FARDC ifite ubwoba bwo kugira ngo bongere bafate nk'ibyo bafatiye mu mujyi wa Goma n'ibyo bafatiye hariya Bukavu, uretse ko umujyi wa Goma yo birigaragaza cyane hafatiwe byinshi. Bakavuga ati reka tube tubyegeje i Butembo. Nukuvuga ngo mama 23 irakomeza kugenda isatira, iri kwerekera muri Kinshasa kandi mu mpande zose biturukanye naho yatangiriye ndetse naho iherereye. Si icyo gice cyonyine mama 23 iri gukora mu avancement, ndetse inari kuranforusha babana. Ejo mundi murabona n'abandi bari buze gupasinga. Avancement za mama 23 muri territoire ya Warikare zikomeje kwegera imbere, uciye muri kino gice cya za Karembe, Mweso, Karembe, Ping ndongeza hariya za Peti no mu tundi duce turi hariya. Intare za Saramwe n'ubundi zikomeje gukoramo avancement, ndetse zikaba zikomeje kongeramo abasirikare ndetse n'ibikoresho bigezweho. Murabizi yigeze kubabwira ko hari imbunda mama 23 yafatiye hariya mu mujyi wa Goma, nayo ubwayo itari izi gukoresha. Biba ngombwa ko imanza yashaka abatekinisiye baragenda biga kuzikoresha, bakimara kwiga kuzikoresha izo mbunda
ziri gukora mu bice bigiye bitandukanye ndetse ubona ko zikomeje no kuba nyinshi. Aha, iyo avansima rero ntabwo iri muri kariya gace kahariya muri akise Karembe ndetse na akise Ruofu, intare za Sarambwe zerekera hejuru muri parike nasiyonari ya Mayika. Intare za Sarambwe naho ziri gukoramo avansima. Tukaza muri kino gice cya Masisi uvuye Nyabyondo, ariko ndaza kugaruka kuri iriya drone ejo bundi yaje igakora ibara, ariko iryo bara mvuga nuko yaje igateragura ibibombe. Ibyo bibombe nubwo ntacyo byafashe ariko barabiteye, ubona yuko ari ibibombe bitari bifite nicyo byamaze, ariko ziriya drone nazo zagize ikintu cyo nakwita nko guhungabanya umutekano w'abaturage, bahungabanya umutekano w'abantu bari hariya. Nuko ngo muri akse ya nani ya Masisi, Nyabyondo, Kasheberi, Mingazi ndetse na hariya za Kibati, intare za Sarambwe nazo zikomeje kwadivansinga zikora renforcement. Abasirikare ba FARDC n'abamayimayi bo kwa Gidoshi Murayi bakaba nabo basa naho bari gukomeza gusubira inyuma. Ndaza kugaruka kuri avansima ya 23 cyane muri bino bice bya Fizi, Uvira ndetse n'imirwano iri kuhabera n'uburyo abaturage biriwe mu myigaragambyo. Yes, amakuru rero ngaya, aha niho ruzingiye rwose, ngo aha niho ruzingiye, aha niho ruzingiye. Aha niho ruzingiye rwose. Nyuma rero n'ubundi ya biriya byo kumva ngo M23 yamaze gusohora itangazo rivuga ko igomba kuva muri Uvira, ndababwiza ukuri kwiriya ari fake news, yuko M23 uko byagenda kose idashobora kugira ngo ibe yava muri Uvira, nubwo abantu ukomeza kugenda babivuga. Hariya muri Uvira rero abantu bahazi bazi imiterere yaho. Muri Uvira ni umujyi uri hejuru n'imisozi aririya sheje nani de montagne ya Mitumba iyo hejuru, ariko hakaza hamo Moye Plateau na Ho Plateau. Abantu barayibona, uri hariya wese muri Uvira arayibona, kandi abantu bazi Uvira barayizi rwose ku buryo nabo babyirobonera. Icyo nababwira kimwe nuko intare za Sarambwe ziramutse zivuze ngo zivuye hariya muri Uvira, zahita zijya muri iriya nuko ngo iriya misozi ziba zifite epfo uri kwerekera za Kiriba. Intare za Sarambwe zirimo zikava hariya muri centre, nuko ngo yabaye nka bya indi byagiye biba hariya za Gicanga, bakagwira intare za Sarambwe zikava muri centre zikagenda zikajya hejuru mu Byiza, ubundi bakazamuka hejuru muri ya misozi ya za Burungu, bakamanuka za Kibarizo na za Mweso, iriya centre bakayerekeraho ku buryo umuzarenda atabasha no kwidegembya. Intare za Sarambwe zakomeje avansima n'ubundi ziri kwerekera muri biriya bice bya byiriya za muri iriya route nationale numero 5 ariwo uri ku nkengero za hariya na hariya bya kudoke. Ubona ko kugira ngo uve Uvira uri kwerekera Baraka, intare za Sarambwe zamaze kugera hariya hafi ya Makobora, ubona ko bazazibwira sinaho ngo nizisubira inyuma. Imirwano nubwo yabashije gukomera hariya, imirwano rubundi yabereye hariya mu misozi y'Umurenge, ibyo nabyo ni bigaragaza ko intare za Sarambwe ziticaye, ubundi zikomeje ya gahunda ya liberation. Imirwano ikomeye cyane iravugwa mu gice cya Rwitsankuku giherereye mu misozi miremire hafi ya centre ya Minembwe, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa Twirwaneho uri guhangana n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi na FDLR na Wazalendo. Amakuru aturuka muri ako gace yemeza ko iyo mirwano yatangiye saa 12 z'urukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 16, ikaba yahise ifata intera ikomeye mu masaha ya mbere y'umunsi. Abaturage baturiye Rwitsankuku bavuga ko ari ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye igitero, naho Twirwanaho ikirwanaho mu rwego rwo kurinda ibirindiro byayo n'abaturage bo muri ako gace. Bemeza ko
kuva mu gitondo kugeza amasaha humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje bigaragaza ubukana bw'iyi mirwano. Bamwe mu batanze amakuru bagaragaza ko imirwano n'ubundi igikomeje, bivuga ko bamwe mu barwanyi bahunze berekeza mu gace ka Poezero bagana Bibogobogo no mu mujyi wa Baraka. Bya bindi rero bya FARDC na Wazalendo n'ubundi byo gukomeza guhunga bari kuva mu bice bari kujya, kuko wenda nabyo ndaza mbigarukeho, ubona ko ingabo z'abarundi zikomeje kuva zavuye ya Poezero na za Bibogobogo zikerekera muri Baraka. Kugira ngo uve Uvira ugera Baraka mu kilometero 90, haruta kuva Gatogota ukagera Uvira. Ni ngombwa kwibutsa Rwitsankuku ko ari agace twirwanaho yigaruriye hagati mu kwezi kwa 11 nyuma yo kwirukana ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC zari zihari mbere. Iyi mirwano ibaye kandi mu gihe twirwana yerutse gufata byimaze agace ka Ndondo muri groupement ya Bijombo, ikanagura ibirindiro byayo mu misozi y'umurenge, aho imaze kwiyegurira ibindi bice byinshi birimo Mikarati, Kigazura, Nyamara n'utundi duce dutandukanye. Ibuka ko ano makuru narayababwiye n'ubundi mbabwira uko byitwaye. Uko ibintu bikomeje kugenda, umutekano w'aka karere ukomeje kuba muke mu gihe abaturage bakomeje kugaragaza impungenge z'ingaruka z'imirwano FARDC ikomeje kugaba ku baturage. Abaturage ba Uvira nabo biriwe mu myigaragambyo, raza tunarebere hamwe ino myigaragambyo. Ariko mbere uko tuza muri ino myigaragambyo, reka tumanze twarebera hamwe ariko reka manzirize kuri ino myigaragambyo y'abaturage bafite n'amafoto ariho General Major Emmanuel Sultani Makenga, ifoto iriho Bertrand Bisimwa, ifoto iriho Corneille Nangaa. Abaturage ba Uvira bagaragaje gushyigikira bikomeye Alliance Fleuve Congo 23 twirwaneho, banagira icyo bayisaba. Abaturage bo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo ikomeye igamije kugaragaza gushyigikira ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rigenzura mu mujyi muri iyi minsi. Iyi myigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa 12 2025, nyuma y'amasaha make Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwano itangaje ko iteganya kuva mu mujyi wa Uvira wari umaze icyumweru ugenzurwa n'ihuriro mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro biyihuza na leta bikomeza mu kwizerana. Abigaragambya bagaragaye mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Uvira baririmba indirimbo zisingiza abarwanyi ba M23 twirwaneho, by'umwihariko bashimira General Major Sultani Makenga, umuyobozi wa gisirikare w'ihuriro, bamushimira uruhare bavuga ko yagize mu kubohora no kurinda abaturage. Mu byapa bari bitwaje harimo ubutumwa bugaragaza ishusho y'iyo myumvire burimo n'amagambo agira ati: abaturage b'umujyi wa Uvira duhaye ikaze Alliance Fleuve Congo 23 twirwaneho, turashimira General Sultani Makenga kubwo kutubohora kandi turasaba ko mukomeza kuba hano. Abaturage banyine bo muri Uvira baravuga ati ngo M23 MRDP twirwaneho nimuva. Mu gihe rero amahanga harimo Amerika bakomeje gushyira igitutu kuri 23 kugira ngo bave muri uriya mujyi, ariko abaturage bakavuga bati ntidushaka ko muhava ahubwo mugume hano. Ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho yatangaje ko mu gihe yava mu mujyi wa Uvira idashaka ko hari ingabo zindi zahita ziwusubiramo, by'umwihariko ingabo za leta ya Kongo, iz'u Burundi cyangwa imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Iri huriro ryasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe
byagira uruhare mu kubungabunga umutekano w'abaturage no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ibyemeranyijweho mu biganiro. Yannick Chisola, umuyobozi w'ibiro bya Corneille Nangaa uyobora ihuriro Alliance Fleuve Congo Twirwaneho, yashimangiye ko kuva muri Uvira bidakwiye gusobanurwa nko gusubiza uyu mujyi mu ngabo ziwurimo mbere, ahubwo ko ari icyemezo kigamije gutanga umusanzu mu gushakisha amahoro mu karere arambye binyuze mu biganiro bya politike. Iyi myigaragambyo iragaragaza ko igihe cy'abaturage ba Uvira kigaragaza impungenge n'ibyifuzo byabo ku mutekano n'ahazaza h'umujyi mu gihe akarere ino myigaragambyo rero bakoze niba ishaka kugaragaza ko mu gihe M23 yaramuka ivuye muri uriya mujyi wa Uvira, abaturage noneho bapfa bakongera bakicwa bagashira, noneho simbizi imanza nta n'umwe woza gusigara. Rero bigatuma bigaragambya avuga ati turabashaka, ariko M23 yaje kubitangaza irabivuga, iravuga ati twebwe nayo twavamo si twaba tuvuyemo kugira ngo twongere gusubiza Wazalendo, twongere gusubiza Abarundi, twongere gusubiza FDLR, twongere gusubiza FRDC, twongere gusubiza bwa budumbu bwose umujyi wa Uvira, ahubwo ni ukugira ngo twubahirize bya bindi. Ariko reka mbaze abantu bagiye bakurikirana wenda nyiri no kuri Anda TV, uko mwari mubizi nuko mwagiye mubibona, intare za Sarambwe zapfa kuvuga ngo zivuye mu mujyi, muzi ibintu bakoreye abaturage bo muri Walikale igihe bavamo, FRDC FD na Wazalendo bongeye kuwusubirana, simuzi ukuntu bishe abaturage. Ubu se M23 yakongera kwemera ngo itange umujyi Wazalendo FDLR n'ibiki byose bongere gusubiramo, bongere bica abaturage, yaba igamije iki? Ntabwo byashoboka. Bakunze Intare Official, urumva ko ibintu ntabwo byoroheye cya gisirikari cyo kwa Kirombo, cya gisirikari cy'Abarundi bakomeje gushya ubwoba, bakomeje guhunga. Nabyo ndaza kubigarukaho, uburyo bari guhunga baciye hariya mu Burundi, muri Tanzania, baciye hariya muri Tanzania rwose niho bari guca bashaka kugira ngo barebe ko bagera iwabo se biraboroheramwo gahekamo. Ubu se Perezida Neva ubungubu we ari kubivugaho iki ku bijyanye n'abasirikari be bari muri kariya gace, bakaba bari kukavamo, bari kwirukanka Busega? Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo y'angaya abasirikari b'u Burundi bari guca mu bwato hariya muri Lake Tanganyika, bakava mu bice bigiye bitandukanye bya hariya hano muri Kongo, bakajya iwabo mu Burundi, kuko nta yindi nzira bafite yo kuba bacamo buretse gushakisha uburyo bava hejuru za Bibogobogo muri ibyo bice bari barimo n'ubundi, noneho bakakigira Baraka, ubundi bakazashakisha inzira ibacisha hariya muri Tanganyika. Ubwo rero niba bamaze kujya hariya muri Tanganyika, bazahita bambuka bagende bagere iwabo mu Burundi. Nibamara kugera se mu Burundi, aho ngaho ho Neva ntabwo azabafata akongera akabafunga nk'uko yabikoze, nk'uko bamwe na bamwe yagiye abafunga. Abakunzi b'Intare Official rero, amakuru tubafitiye n'ubundi ni menshi hirya no hino, n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bihindagurika, ariko ubona ko biri guhinduka kuri rwa ruhande rwa FRDC na Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo aribo FDLR n'indi mitwe. Reka mabwire rero, icyo twabifuriza ku Intare Official ni gukora subscribe ku Intare Official, ubundi mugasharinga ibiganiro byacu, amata akabyara amavuta. Imana ikomeze ibahe ubuzima, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, mugire rero Imana n'amafaranga. Ndumva
tubakunda cyane, ndumva tubifuriza ibyiza, imigisha y'Imana myinshi ikomeze ibabeho. Nifurije gukomeza kugubwa neza rero, Uwiteka akomeze abane namwe.